Hi everyone, I'm Ray. Are you looking for any platform that will help you to edit your videos, pictures, or are you looking for any photo manipulation? Yes, today I have a very interesting platform that I will highly recommend to all of you today. Yes, did you hear about Photosposes.my.online shop? Yes, they are giving you a very fantabulous services that includes website designs and maintenance, video editing, logo design. Are you going to be a business person? Yes, you can give your logo design to them. And also, are you going to get married? Yes, you also can give your wedding invitation cards and also poster design, Excel PowerPoint designs, AutoCAD interior design, and last but not least is your photo manipulation. So for more information and detail, you can read my caption below, and don't forget to stay updated with their upcoming informations. So for more inquiries and details, you may contact to the contact that I have tagged below. And have a nice day. Adakah anda sedang mencari satu kemudahan untuk mengedit video anda ataupun gambar yang cantik? Kadang-kadang kita rasa dekat siapa ya kita boleh berikan video kita ataupun gambar untuk kita nak edit. Jangan risau, saya ada berita baik kepada anda semua, di mana Photosposes.my.online shop sedang menjalani satu promosi yang sangat-sangat menarik kepada anda semua. Di mana, apakah perkhidmatan yang mereka sedang berikan? Yang pertama, mereka ada website design and maintenance. Yang kedua, ada video editing. Dan sekiranya anda merupakan seorang usahawan, anda boleh juga menghasilkan logo yang menarik. Dan, adakah anda nak kahwin tidak lama lagi? Ya, anda juga berpeluang untuk design wedding poster ataupun wedding cards anda dari Photosposes. Dan yang paling penting, anda juga boleh mendapatkan Excel PowerPoint design, AutoCAD design, interior design, dan yang terakhir adalah photo manipulation. Semua ini anda boleh dapatkan dari Photosposes.my.online shop. Dan yang paling penting, harga yang mereka berikan pun sangatlah berpatutan dan berbaloi. Yang penting, anda pasti akan berpuas hati. Sekiranya anda inginkan maklumat lanjutan tentang Photosposes.my ini, anda boleh baca caption di bawah ini, dan anda boleh juga follow mereka di IG mereka yang saya dah tag di bawah ini. Jangan lupa untuk follow mereka untuk mengetahui segala perkembangan mereka dan menjadikan editing anda lebih menarik dan lebih cantik.